Assalamualaikum for Walid and Makben. Waalaikumsalam. I sent him video, but the connection internet slow. Yes, Slow, yeah. Sometimes in here slow. Yeah. No, he just received it right now. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Di sini motor bisikel itu kurang ajar. Yeah. Yes, in here bicycle sometimes. Yeah. Jalan dia yang punya. Tell him when I took the Grab driver from Jogja to from airport to Jogja. The driver was crazy, man. He was super fast. He's like, yeah. He Naik Ada Gojek jemput. dari airport di Jogja. From airport. Yeah, from airport. Yeah, To hotel. to Jogja. Yeah. He almost killed 2 people. You know, he was fighting with people. Oh, Yeah, he was stop and fighting. like in a car. You know, like yeah. You with bike No. Car. car or naik go car. Bawahnya gila, satset. Mau hampir nabrak orang. I thought I'm gonna die. Ashhadu an la ilaha illallah. So what's the plan for today? Rencananya hari ini apa? Pak Ben? Ya, langsung ini saja. Langsung nanti apa? Mengulang kembali pelajaran. The plan of today is repeat the lesson. Oh, okay. Inshallah. Did you learn from Guru Beni yourself? No? No. Okay. Aja. Apa katanya? Katanya saya belajar nggak sama Mak Ben? Enggak, saya bilang belum. Sini mah deket tolnya ya, langsung set. Iya. Graffiti. Iya. In New York, if people they do graffiti like this, Yes. it's considered a crime. Yes. Yeah. Sama ya. Kalau di New York di sini, kalau di New York itu disebutnya kejahatan. They have to have permisi. Iya ya. Ya, dia harus punya surat izin Betul. for illegal ya. Yeah. In here sometimes people doing graffiti, Mm-hmm. it's crime too, but it's very not heavy crime. Oh, okay. But sometimes government like Punish. no, not punish to recruitment people who doing graffiti to make something nice Yeah. with the concept.
I want this, like government say, I want this. The people doing graffiti. Not like this. Yeah. He doing graffiti what he want. I don't think I can imagine myself driving in Jakarta. It's crazy. It's hard. Like in Jakarta. Because jam, you must have a passion. Yeah. If you not have a passion, you will be angry in the road. Yeah. I mean, I have patience, but it's just too many motor, you know? Yes. Yeah. It's like, you know? In New York is hard too, you know? In Jakarta, when evening, when you use car, it's very long because jam. So that's why in the evening people always use bike. Lumayan kalau tol dalam kota kan 10.500. Nanti kita masuknya tol itu aja. Masih terkejar waktunya. This right beside me is a toll. Way ya. Way. New York ibarat Jakarta, tapi Jakarta ibarat 10 kemacetan. Iya. More jam from New York. Jakarta, yeah. Yes. Yeah. Tapi di sini lalu lintas bergerak di New York, Anda bisa terjebak. Kalau di sini masih lancar. Kalau Kan, di New York parah banget. ya ini karena memang siang, In here, jam jam 4 at 4 Sebentar or lagi. 5 is very jam until 9. Oh wow, okay. itu nggak bergerak itu. What happened right here? What happened to Udabeni? Oh, Here. Oh, kenapa itu kacanya? ditipu orang iseng. Somebody doing slap with something. My brother, Waalaikumsalam balik. And hello, Udabeni, Mas Wahyu. I'm sorry, brother, if I don't answer quickly.
because my internet is very slow here. So yeah, we had lunch and yeah, we're going with the bunny right now. Ini mah ditipuk batu kali ya, Mak Ben. Hah? Kena batu apa apaan? Botol. Oh, Besar. Botol diisi air. Tapi botol plastik. botol plastik. Di bawah jembatan penyeberangan orang itu. Oh. Bisa jadi mungkin nggak sengaja jatuh apa gimana kali ya? Bukan sengaja, memang kan banyak orang kayak gitu. Tapi sengajanya bukan buat kita, di random. Memang orang iseng. Kalau di jalan tol ya itu tujuannya truk. Ini Facebook kamera? Oh no. Security? Ya. Tapi sering dijadiin konten, This camera, Mak Ben use this for YouTube content. Ah. Yeah. Nice. Ask him if he still have contact with Abdul Malik. Masih punya kontak ya dengan Abdul Malik? Abdul Malik. From maybe Sweden. Sweden, masih. Yeah? Still. Oh, okay. Here in Indonesia, there are different teachings of tenaga dalam, ya? Di Indonesia ada beda guru tenaga dalam, beda pengajaran. What's the difference between the teaching of Guru Beni and the other schools? Apa sih bedanya? Just curiosity. Dari Guru Beni sama guru yang lain dalam hal tenaga dalam. Ya sebenarnya hampir-hampir sama saja. Hanya saja banyak dari guru-guru lain itu dia tidak punya pengalaman di jalanan, sehingga dia tidak paham kapan sebenarnya tenaga dalam itu bereaksi. Karena dia tidak punya pengalaman berkelahi, tidak punya pengalaman dikeroyok. Almost same with another teacher, but the another teacher don't have experience like Uda Beni. Uda Beni have experience like fighting in the street, live in the street. A lot of experience.
Okay, okay. Jadi banyak dari mereka itu menjadi guru pun belum pernah berkelahi. Many people teaching teacher tenaga dalam, they being a teacher but don't have experience with fighting in the street, with fighting with everybody. Only teaching. Okay, okay. Sehingga akhirnya dia tidak mengerti strategi di jalanan. So they don't have a strategy for live in street. Karena sangat penting, Because very important, kita harus tahu di saat kapan tenaga dalam itu berfungsi dan di saat kapan dia tidak akan keluar. we must know. Because we must know when the time the inner power is have a function, and we know when inner power not function. Dan itu hanya diketahui kalau kita sudah punya pengalaman berkelahi di jalanan. And that will be know if we have experience in the street. Nah, bagi pelajar baru, For a new student, tentu dia akan diberitahu oleh guru-guru yang telah berpengalaman. so the student will be know because the teacher teach him from experienced teacher. Karena dia telah mengalami sendiri. Because the teacher have experience. Dan itu sebabnya kalau murid-murid kita dibanding dengan murid lain, murid-murid kita belum pernah kalah dalam perkelahian di jalanan. So that student of Mak Beni is gimana Pak? Belum pernah kalah di Never berkelahi lose. di jalanan. Fighting in the street because they have a good teacher, good experience. The teacher is very experienced. Ya, karena dia sudah diberitahu strateginya. Because Mak Ben have a told the strategy, use the inner power. How can the teacher he don't have experience? Of course, yeah. Yeah, give Teaching. Yeah. to the students Yeah. because he don't have experience. Yeah, true, true. Ini kita nggak boleh lewat. Oh, nggak boleh lagi mana? Kita kan nggak boleh lewat jalur Oh. busway. This is forbidden Oh, because yeah. it's busway. Busway. Yeah, it's okay. In America, same, you know? Kan Yes. ya. Yeah. And Guru Beni, he give like a wirid. So what's the goal of that wirid? What does it do exactly? Mak Ben nih ngasih wiritan. Sebenarnya tujuan wiritan itu apa? Nah, wiritan itu sebenarnya ketika kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah akan memberi hadiah pengetahuan yang lain. Itu pertama. Yang kedua, kita akan diselamatkan oleh hal-hal yang membahayakan diri kita. Dan juga kita akan sering mengalami keajaiban yang tidak kita sangka. Jadi keajaiban itu apa? Terkadang di saat yang seharusnya kita mungkin terjadi kecelakaan besar yang bisa membawa kematian, tapi kita terhindar dari itu. Nah, jadi wirid itu untuk itu. The goal of wirid, if you doing the wirid ikhlas, you will give something a knowledge. If you doing wirid ikhlas, and sometimes the wirid can make you safe in your life. Can make your Yourself safe. safe, yeah. Yes. So when you read the word, you can get some knowledge, yeah? Yes, another knowledge. If you doing wirid with your heart ikhlas. With heart. Yes. Jadi kalau wiridnya ikhlas, dapat pengetahuan lain dan juga itu bisa menyelamatkan hidup kita. Iya. Terus seperti itu. Ya, biasanya banyak terjadi nanti
keajaiban di luar akal. A lot of something keajaiban, like a miracle. Something doesn't make sense. Maunah. Like maunah. Yeah. And do you have to read it a lot, like maybe 1,000 times, or just after every salah, every prayer? Do you have to read it like 1,000 times, or you just have to read it one time after each prayer? Wiridnya itu harus melakukan ribuan kali, atau baca wiridnya cuma habis sholat? Sebenarnya yang dimaksud wirid adalah amalan-amalan yang ditentukan waktunya, kan gitu. Jadi kebetulan wiridan kita itu hanya kita biasakan waktunya di saat habis subuh dan maghrib. Maben usually use wirid. He read it after subuh and maghrib. Okay, after subuh. If you're doing wirid, you will have a miracle in your life. The important thing is you doing that with ikhlas. Yeah. When Uda Bani say ikhlas, like what does he mean? Like from the heart, how does he define ikhlas? Sebenarnya Maben itu mendefinisikan ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu. Jadi ketika kita berwirid jangan mengharapkan apa-apa. Maben say when we doing wirid, we don't hope anything. Just do it. Just do it. If you hope something with your wirid, it's not ikhlas. Okay. Just do it from the heart. Yeah, from the heart. Yeah. Jadi Allah itu tetap akan memberi kita pengetahuan. Allah will give us knowledge. Walau tanpa kita harapkan maupun tidak ketika kita berwirid. Even we hope or not, He will give us knowledge. And this knowledge, how does it come to you? Gimana sih pengetahuan itu datangnya ke kita? Biasanya banyak dalam suatu kejadian kita menyelesaikan masalah. Setelah masalah itu selesai, kita heran sendiri. Kok bisa begini? Jadi dia tidak datang, dia sama kayak Usually, kayak maunah itu. When we have a lot of problem in our life, sometimes we can finish that our problem. Sometimes we think, how can we finish that? Jadi tidak akan diberitahu kamu nanti bisa begini, tidak akan diberitahu. So the knowledge is come not like you must this, no. It's just flow it like water. Tapi setelah kejadian dan terjadi suatu hal yang menurut orang tidak mungkin di diri kita terjadi, ya itu dia. Sehingga akhirnya kita menganggap ini maksudnya. Dan nanti akan banyak begitu-begitunya. After this happen, you finish and clear your problem, and you feel something. We can pass this problem. Like this is knowledge, like that.
Tapi problem itu lebih banyak berkenaan tentang keselamatan yang seharusnya kita hampir mati nggak jadi mati. The problem is a lot of like a safety. Like you almost die, but you not die. You save. Protection. Like protection is like that. Jadi ketika suatu saat kita mendapatkan sesuatu kejadian yang luar biasa yang seharusnya tidak terjadi sama orang-orang, lalu terjadi sama kita, kita nanti bisa mengambil polanya, dan polanya itu buat kita. Jadi kapanpun dia akan berlaku ketika kita mengikuti pola tersebut. At the one time, if you feel something, suatu saat kejadian nih, Ya. something happen with our life, you can learn from that happen, and you make the pattern. Oh, like this. So I can know if I have something like this. See. Makes sense. Yes. Jokowi? No. You will know when you feel you get experience. Something happen in your life. You know the pattern, and you can learn from the pattern. With inner power, can we take the evil eye? Evil eye. Yeah. Evil eye. Yeah, evil eye. Do you know evil eye? Al-ain? Ain. Yeah. Oh yes. Dengan inner power bisa nggak buat penyakit ain? Ya, justru dia paling hebat untuk itu. It can can use for heal ain. Jadi apa saja penyakit yang berkenaan dengan sihir itu paling mudah disembuhkan oleh tenaga dalam. Everything sick with Ain or santet or Black magic. black magic, we can use inner power. Memang satu-satunya cara termudah, cara terbaik untuk menyembuhkannya ya Yes. tenaga dalam. With the inner power you can use. It's very easy to heal the disease like that. Like ain, santet, black magic. It's very easy use inner power. Suatu ketika saya pernah dipanggil mengobatin orang. Maben, someone call Maben to heal someone. Seseorang itu dia pedagang dan dagangannya ramai, tokohnya ramai. Ya. Someone he a trader sell something. It's very a lot of people buy to him. Dan tiba-tiba And suddenly dia ketika berhadapan sama orang tidak bisa bicara. when he face to face with the someone, he cannot talk. Tapi kalau dia begini miring, dia bisa bicara. When he bend his face to another, he can talk. But when face to face, cannot. Dan itu hampir 6 bulan seperti itu. And he feel like this 6 months. Artinya 6 bulan itu dia sudah berobat kemana-mana, ke dukun, ke ini, tidak sembuh-sembuh.
he trying to heal this disease to everything, to doctor, hospital, to traditional, with metaphysical, but it's not working. Nah, di saat itulah saya diundang. That's why Maben come to him. Dan pada waktu itu saya membawa satu anggota namanya Chandra. He bring someone, his name Chandra. Ya, setelah sampai di situ, when he arrived at the person house, lalu saya duduk berjarak 3 meter dengan orang itu. And then he sit 3 meter from the people. Lalu Chandra saya suruh periksa. And then Chandra, he has to Chandra melalui energi. Check the energy of that guy. Dan ketika itu Chandra mengatakan tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada terasa apa-apa. And Chandra say, I can feel anything. Chandra is daughter, yeah? Chandra is student. Student. Ketika Chandra bilang tidak terjadi apa-apa itu, spontan saya marah. Apa kata kamu? And after Chandra say he cannot feel anything, there's something, anything, Maben angry. What you say? Dan tiba-tiba saya tidak bisa bernafas. And suddenly he cannot breathe. Leher saya seperti ada yang mencekik. His neck is something like In his throat. Tidak bisa bernafas. like something a chuckle his neck. Tidak bisa bernafas. Cannot breathe. Dan dalam waktu yang sama saya timbul ketakutan. He feel something scary. Ada apa ini? Saya tidak bisa bernafas. What happened is I cannot breathe. Nah, dan alhamdulillah ketika itu saya ingat. Alhamdulillah, and Maben remember Tenaga dalam, inner power. Langsung saya cabut di sini. And then he pull it in the neck. Langsung bisa bernafas. And then he can breathe again. Dan orang itu langsung sembuh selamanya. And that people is healed. Aneh. It's very strange. Alhamdulillah. When Uda Bani he does like this, does he take bad energy or does he take entity away? Or? Ketika Uda Beni melakukan tarikan di leher itu, apakah itu menarik energi atau menarik apa gitu? Ya, yang penting kita menarik sesuatu yang mengganggu kita, yang mengganggu di sini, yang mengakibatkan kita tidak bisa bernapas, yang mengakibatkan kita seperti terkekik. The important thing is we just pull it something, make something make Uda Beni cannot breathe. He pull it. And does he feel something when he pull it like this? Berasa sesuatu. Biasa. Yes, he feel it. And what does he feel? Langsung dibuang. Rasanya apa tuh? Waktu ditarik di tangan. Yang paling diingat adalah ini loss, ini sudah, itu yang paling diingat. Enggak maksudnya rasa ketika narik di tangan itu rasanya kayak apa? Apa biasa aja? Cuma berat, tapi kan pikiran kita fokus pada dilepas. Mabeni mind is focused to release. Jadi tidak begitu ingat rasa ini. Dan seketika orang itu pun sembuh, dia bisa bicara. And can talk. Dan itu rasa-rasanya itulah perbuatan jin. Maben think that it's because of jin. Jadi persaingan bisnis, persaingan tempat usaha. Yeah, because Maben think is a business competition. So that another guy doing karena something. Dia ramai, jadi otomatis dengan begitu kan dia jadi orang malas ke sana. Yeah.
someone want to destroy the guy business. Karena dianggap sombong kan, masa layanin orang Yes, gini. because when he face to face he cannot talk, but when he turn he cannot talk. He can talk. Sehingga orang-orang menganggap dia sombong. Yeah. Jadi pembelinya semakin berkurang. When I was doing energy healing myself before, there was a girl who was sick. She cannot sleep at night. And then when I put my hand on her, like this, she started and then she threw up something black. Waktu itu dia ngobatin orang, taruh tangannya di badan, terus akhirnya batuk keluar darah hitam, black. Nah itu. Yeah, that's inner power. When you do too much of like healing on people, it gets you tired. Yeah, you have to rest. Kalau nyembuhin orang itu, kalau kelamaan itu bisa bikin capek, perlu istirahat. Ya, sebenarnya ya. Tapi ada jalan pintas, tinggal menempelkan tangan kanan kita di perut dan telapak tangan kiri di punggung. Yes. Jadi begini. Yes. You can use your hand, right hand on the stomach, and left hand in the back. Yes, yeah. I do that, yeah. Untuk merecovery ya. Nah, For me. ya. Yeah. And if you feel tired doing that, And is it dangerous for me because I take the black magic, I take the jinn away? Can that be dangerous on me? Do you think the jinn can revenge or something? Or apakah berbahaya buat dia? No. Kalau melakukan itu, dia kan ngusir jin. Ya. Apakah jinnya itu akan balas dendam ke si Walid? Jadi di zaman dulu pemilik tenaga dalam dan juga termasuk guru-guru saya In the old time, people have inner power, itu termasuk guru saya, include his teacher, banyak yang meninggal setelah ngobatin orang. dying after heal people. die? He died. Ya, karena memang penyakit itu sihir, black magic. Black magic. Tapi sejak kedatangan saya After Mak Ben dan saya melakukan hal-hal yang berat, and he doing something heavy, tidak pernah terjadi hal seperti itu. never happen like that. Setelah saya pelajarin, After he listen, karena pernah juga kejadian senior saya menyangka wah ini pasti dia celaka kena ngobatin orang itu. because his senior has happened with his senior something after heal someone, Dan ternyata saya tidak apa-apa. Saya but tidak celaka. Mak Ben never happened to Mak Ben. Mereka heran semua. Mereka heran, bingung. Kenapa bisa terjadi demikian? Yeah, they wonder why Mak Ben, nothing happened with Mak Ben. Because another people, another teacher, when healing black magic, always something happen with their life, with their healthy, like that. Karena saya percaya wirid itu bekerja dengan baik. Because Mak Ben is belief, the wirid is working. Dan wirid akan menangkal hal apapun, hal buruk
dari metafisika, dari black magic. Because with it will ward off everything bad. Nah, padahal guru-guru itu, teman-teman itu juga dia percaya dan dia yakin. Even though the teacher they believe and they know, Tapi kenapa tetap dia bisa celaka? but still they have accident when heal something with black magic. Yang saya dapatkan adalah karena mereka berwirid tidak ikhlas. Because Maben say they wirid not ikhlas. Mereka berwirid ingin dapatkan ilmu. They wirid because want to have knowledge. Ilmu, kesaktian, keajaiban. Yes, like magic. Nah, sementara saya melakukan But Maben ikhlas, tidak doing mengharapkan wirid apa-apa. ikhlas, no hope everything. Dan kesimpulan dari diri saya adalah ketika kita ikhlas, hal apapun tidak akan menimpa kita. The conclusion is when we doing ikhlas, we don't have everything happen. And what's the problem that makes me maybe not so much confident is like I'm not sensitive to energy. Yang bikin dia nggak percaya diri itu karena kurang sensitif energi. Betul. Dan sebenarnya kabar gembiranya adalah Walid itu sama persis dengan saya. Saya juga nggak sensitif energi. The good news is Sama sekali tidak you sensitif same energi. with Maben. Maben is not sensitive too about energy. Tapi yang akhirnya membuat saya tidak perlu memikirkan itu, But Maben don't need. He said no need to think about that. berkelahi menang, The important thing is you fight win. dikeroyok puluhan orang menang, Fight to a lot of people you win. mengobatin orang sembuh. Help someone. It's good. Yeah. Wow, buat apa lagi saya harus memikirkan untuk merasakan? So why I must sensitive for energy? Jadi Allah itu memang telah memberi bagian pada masing-masing orang. Allah give everything to some people. Soal kesensitifan ada yang tidak. Yes, some people sensitive and some not. Beruntungnya saya, the lucky is my band is saya mengalami banyak hal dalam perjalanan hidup. you have a lot of experience. Tapi sebelum saya mengalami hal-hal yang seperti itu, saya persis sama seperti Walid. Penasaran, apa benar ini? Kenapa saya tidak merasakan? Kenapa? Gitu. Before he have experience, he always why I'm not sensitive with energy like that. But after he have experience, a lot of experience, he not act again. Dan di saat itulah saya berhenti untuk ingin merasakannya. So after that, he stopped to want sensitive of energy. Dan ternyata itu yang menyelamatkan saya mengobatin orang yang tersihir berat pun karena saya tidak merasakan gangguannya. Because he not sensitive energy, it make himself. Karena tidak ada yang kekhawatiran dalam dada saya sedikit pun. Because he don't have a worry about that. Karena tidak merasakan. Because he don't sensitive. Maybe because he's not sensitive, it's another reason why he doesn't get harmed or hurt when he treats black magic. Yeah.
mungkin karena Mak Ben nggak sensitif, jadinya nggak ngerasain sesuatu, jadi nggak bisa ngelukain gitu ya. Ya, jadi ya karena Yes, begini, betul. ketika Yes. kelemahan sensitif adalah ketika dia merasakan sesuatu yang kurang baik, hatinya langsung cemas. Cemas itu adalah musuh terbesar kita. Cemas itu adalah musuh yang akhirnya mencelakakan kita. The weakness of a people sensitive is when you feel something, Langsung ketakutan, you langsung feel cemas. something, wow. Nah, you Itu have bahaya. to worry. It's very dangerous. Nah, itulah yang membuat guru-guru saya, teman-teman seguruan saya mudah celaka. So that's why sensitive make the teacher and friend feel something and get something bad. Boleh. Itu sebabnya sampai sekarang saya sangat, orang kebatinan di Indonesia itu memang sangat heran sama saya. Kenapa saya nggak pernah celaka? Penyebabnya sebenarnya mereka tidak tahu. Bahwasanya ya, yang menyelamatkan saya adalah saya tidak merasakan apa-apa, sehingga tidak ada punya pikiran buruk. Wow, ada sesuatu yang ingin celakakan saya. Many people in the metaphysica is Indonesia like amazed why Mak Ben always safe when doing something with like magic, or something with healing People. people because they don't know Mak Ben is not sensitive. bahayanya sensitif. Dengar bahayanya sensitif. Ketika dia mendapat perasaan kurang enak, hatinya langsung terganggu dan itu berbahaya sekali. The danger is a sensitive. When he feels something and make him worry, it's very dangerous. Dan bersyukurlah bagi yang tidak sensitif, tapi ada guru pembimbingnya. Be grateful people don't sensitive, but have a good teacher. Orang yang tidak sensitif dia mesti belajar sama pengalamannya sendiri. Nanti dia dapat merumuskannya sendiri. The people don't have not sensitive must learn with the experience, and he will know. Ketika dia pernah mengalami suatu keajaiban seperti mengobatin orang, dia jangan bertanya kenapa bisa begini, tapi dia harus mengatakan, wow, saya bisa begini untuk yang penyakit lainnya. If the people not sensitive have experience to help someone and someone is healed, Jangan ditanya. you don't ask, oh, why can be like this? Tapi harus dikatakan, wow, But you ini must bisa say, saya lakukan pada hal lain. Oh, this can I use this with the another experience too. Dan itu akan terjadi. That will be happen. Okay. And what is ilmu kashaf exactly? Ilmu Ya. kasab tuh apa? Jadi kasaf itu ada terbagi beberapa bagian. Jadi ada kasaf mata, kasaf pendengaran, dan kasaf rasa. Jadi kalau kasaf mata itu penglihatannya terbuka terhadap hal-hal yang di luar adat, seperti melihat jin atau segala macam, atau bisa melihat hal yang jauh. Kalau kasaf pendengaran, mendengar suara-suara yang membantu dia. Jadi kasaf itu seperti itu. Kasab is several parts. Kasab eyes, mata, terus Pendengaran kasab ear, dan rasa.
asap, perasaan, feeling. Dan jarang orang memiliki asap itu sekalian. Not many people have a lot of have a kasab. Dia hanya dapat satu-satu. He only get one, not three. Yes, only one, not three. Okay. And when he used the pendulum, is it kashaf too? No. Itu Different. radiasi. Itu dari energi kita. Itu dia itu murni dari energi kita, tapi energi kita itu juga netral. Jadi ketika kita main pendulum, kita netral. Ketika menanya sesuatu, maka jawabannya pasti benar. You play pendulum is pure from our energy and must be natural. If you play pendulum, you play with natural, the answer is always correct. Benar. Kuncinya netral ya, Pak. Ya. Tapi ketika kita berpihak, maka dia akan tergantung. When you're not natural, he will disrupt. You must know mind. Yeah. So for the pendulum to work, it's not necessary to be sensitive, yeah? No, Nggak perlu, Pak. nggak perlu. Nah itu. Jadi orang yang tidak sensitif itu harusnya dia belajar pendulum. So that's why people not sensitive must learn pendulum. Biar kepenasarannya bisa terjawab dengan dia bertanya ke pendulum. So that's why he curious can be answered by pendulum. And people who are sensitive, do they have the pendulum move by itself? Kalau orang yang sensitif, what? Do the people who are sensitive to energy, when they use the pendulum, it moves by itself automatically? Kalau orang yang sensitif itu menggunakan pendulum, dia bakalan gerak sendiri pendulumnya, otomatis sampai gimana? Sama dengan yang tidak sensitif. Same with Karena the, itu murni dari energi kita. same with the not sensitive people. Karena itu murni. Because it's pure our energy. Jadi guru-guru dulu akhirnya membuat pendulum itu memang ditujukan kepada orang yang tidak sensitif, agar dia sendiri bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang dia herankan. Pendulum buat tapi Guru-guru dulu akhirnya menciptakan pendulum itu tujuannya memang untuk orang-orang yang tidak sensitif, agar orang-orang yang tidak sensitif energi dia bisa bertanya hal yang di luar akal melalui pendulum. So the oldest teacher create the pendulum is to make for use people not sensitive energy to answer the question di luar akal ya. Ya, dia soal bertanya soal penyakit lah, dari mana When the datangnya. people ask something Orang hilang. like missing guys, yes, about like magic or something, use pendulum. Yeah. In my country, I think my grandpa he had it too. When he put the pendulum, it started like shaking automatically. You know, they can find water under the ground. They can tell exactly where is the water, how many meters. They can find gold. They can find silver. Di negaranya dia kakeknya punya pendulum juga. Itu kalau dipakai bisa muter. Itu bisa buat nyari air, buat nyari lokasi juga. Iya, betul. Sama. Same memang buat in here, itu. same. Okay. Sama. Yeah. But is that a gift or is that ilmu? Apakah itu ilmu atau pemberian? Because in my country they said it's a gift. Ilmu, pengetahuan. It's knowledge. Knowledge. Pengetahuan. Because in my country, so the people they say Jadi it's a gift. dia muncul pengetahuan seperti itu karena
mendapatkan petunjuk seperti itu, coba lakukan ini ya, gitu. Because they have a knowledge, because have a guide. Please do like this, do this, do like this. Akhirnya dia menjadi satu pengetahuan And become a knowledge. Di negaranya dia itu orang-orang yang pakai pendulum itu ngakunya itu sebuah gift, bukan ilmu. Ya itu untuk, kalau bahasa seperti itu sebenarnya dia untuk dia berbuat begitu agar orang yakin gitu ya. Sugesti gitu. The guys who talk like that, say pendulum it's gift, it's to make a suggestion, to make someone believe, agar masyarakat percaya sama dia. So that people percaya bahwa dia adalah orang yang mendapat sesuatu. Jadi kepercayaan masyarakat itu sangat membantu dia mengatasi persoalan-persoalan masyarakat, karena masyarakat sudah yakin. So that's why that guy say pendulum is gift to make the people believe. When the people believes and terus kalau masyarakat percaya, jadi kalau masyarakat percaya memang dia mendapat diberi pengetahuan seperti itu oleh semesta, sehingga dia justru akan mudah menyelesaikan persoalan masyarakat itu, karena masyarakat jadi yakin. If the people believe to him, it's make easy to solve the problem in the middle of society. Okay. Karena guru pendulum saya juga bilang begitu dulu. Because pendulum teacher kepada masyarakat awam, talk to society, harus kita katakan bahwa pengetahuan pendulum ini kita diberi oleh alam semesta pengetahuannya. The teacher said, if you talk to society, you must say this pendulum is gift from. Terus saya tanya ketika itu, kenapa harus saya lakukan begitu? So that Maben say, why we must do like that? Biar masyarakat yakin. To make the people believe. Ketika masyarakat yakin, the people believe, kita mudah menyelesaikan persoalannya. It's very easy to solve the problem. Jadi kalau kita orang kebatinan itu memang harus banyak bersandiwara jika kita melayani orang. So if you doing a metaphysical, you must something like the drama. Demi kesembuhan, demi kebaikan, demi kemanfaatan. For health. Yeah. Demi kemanfaatan. Because it's a good suggestion. Especially in my country, Arabic country, Muslim country, that's why I try to not show so much when I do in Indonesia, or like I don't show that I'm learning metaphysical, because people, when I do hypnosis in the past, they were thinking I was doing black magic. Jadi dia tuh di negaranya dia nggak banyak melakukan sesuatu yang seperti dilakukan di Jakarta, karena ketika dia melakukan itu, dia pernah melakukan hipnotis kembali ke masa lalu, itu disangkanya melakukan black magic. Iya, sihir. Like my uncle, seperti pamannya, he live with us. He's dia tinggal bareng. He's very religion. Like I cannot even talk to him in a normal way. Everything he think, oh, it's sihr. That's why I try to not show off so much. You know. So, always say sihr. Sihr, yeah. No. Jadi pamannya itu kan tinggal bareng sama dia. Orangnya agamis banget. Ya. Jadi kalau ngomong apa-apa, kalau yang berbau-bau kayak begitu dibilang sihir. Jadinya dia nggak mau lah ngomongin masalah itu sama keluarganya sendiri. That's why I try to hide myself, you know. Jadi ya pengetahuan dia tentang yang metafisika dari Indonesia ini ya sama dia disimpan aja. Ya, tipe-tipe orang seperti itulah yang sebenarnya mudah ke sihir. That type of guy like that, it's very easy to get black magic. Yeah, to get black magic. Yes, it's very easy like that. He had black magic actually. Karena itu sudah menjadi beliefnya.
because he so Jadi believe about beliefnya. that. Yeah. Makanya beruntung kita yang tidak sensitif itu. So that's why we're lucky Yeah. because we're unsensitive. Okay. My uncle, this guy, he had black magic in the past. In the past, Yeah. someone doing like that Yeah, to to him. him. Yeah. Tell Guru But- Bani. But now it's healed. No, it's healed. Yeah. Apa katanya? Dulu pamannya pernah kena santet. Ah, Yeah. Akhirnya sekarang udah sembuh. dia mudah kena santet. Sangat mudah. Yeah. Subhanallah. I want to tell him this story. Dia mau ngasih tahu sebuah cerita. Before I started learning from him, Sebelum belajar dari Mak Ben, when I was in America, waktu dia di Amerika, there was an area very dangerous. Black people, Bronx. ada area dangerous orang-orang hitam, It's called Bronx. daerah Bronx, Iya. Yeah, New York. New York. Yeah. Yes. I was walking and then 3 guys they came towards me. Waktu dia jalan ada 3 orang datang ke dia. It was an early morning Sunday Pagi weekend. banget waktu itu hari Minggu dia. Yeah, and they wanted to take my phone. Dia mau ngambil handphonenya si Walid. Yeah. So I started fighting them, 3 of them. Akhirnya dia berantem tuh sama 3 orang. And then there was nobody in the street, nobody on the window, no cars going through. Nggak ada orang yang keluar, Iya. baik itu dalam rumah atau mobil Mhm. yang mau ngebantuin. Iya. And then suddenly I felt like something from the sky fell down. They froze like this. They get scared and then they all run away. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari langit dan mereka itu seperti kaget, terus membeku, terus langsung lari. Yeah. This is something I never can understand. Ini sesuatu yang dia sampai sekarang tuh nggak mengerti, And sometimes I think dan dia kadang berpikir, because my grandpa he was a healer with energy, with the herbal medicine. karena kan kakeknya yang ngobatin orang tuh dengan energi dan herbal. Iya. He was like Wali Saleh. You know? What? Saleh? Wali Saleh. Iya. Wali Saleh? Yeah, it's like a saint. You Oh know, yeah. in Islam. Yeah. So I think maybe I have energy from him. Like maybe I have also inner power from him. Mungkin dia jadi kayak ngerasa mungkin dia dapat energi dari kakeknya gitu. Yeah. Because this happened before I met Dodi, before I met Guru Bani. Soalnya ini pernah terjadi sebelum ketemu Mas Iya. Dodi dengan Pak Beni. It's something I can never forget in my life. Dan ini nggak pernah dia lupakan Cerita, sampai dia tidur dalam hidupnya. It's like something like from the sky scared them. They froze and then they all run away. Subhanallah. Ya, sebenarnya itulah yang mengantarkan akhirnya dia belajar soal energi. That's why Uh-huh. that's moment it's bring you to learn about the energy, Yeah. and you come to Indonesia. Yeah. Yeah. Bagus. Dan disitulah sebenarnya memang kita tidak perlu memikirkan kok di saya tidak terasa. So that's why you don't need to feel why I don't sensitive, Sebab ketika kakek kita orang sakti, orang hebat, because when your grandfather is a good or have a metaphysical ability, energinya yang tersimpan di bumi ini melindungi cucunya. his energy and keep in the earth to protect you. Ya. And this energy. Jadi Mhm. ketika orang meninggal terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. When the when people dying, Mhm. there is something cutting. Kecuali 3 perkara.
except three. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. One is Yeah, yes, yeah. Jadi ilmu-ilmu kakek kita itu tuh dia beresonansi sama kita. So that's why your grandfather ilmu resonansi with you. Are women more energy than men? What? Are women more Apakah wanita itu lebih sensitif daripada pria? Betul. Yes, Ya, that's right. seharusnya. Because you know, women, they always, when they meet me, even before in the past, they tell me you have like magnetis, you know. Karena dia setiap ketemu cewek itu dari dulu selalu bilang lu punya sesuatu yang Iya, iya. Sayangnya yang ditanya tidak sensitif energi. Yeah. Dan itu pertanyaan yang hampir selalu dari mulut orang-orang terkenal, orang-orang berilmu kepada saya. Pertanyaan juga seperti itu. That's a question like that. Every people have ilmu, and famous people always ask to Makben like that. You have a magnetic power. Ya. Pertama hal yang membuat saya mulai tidak memikirkan bagaimana rasanya adalah ketika diserang anjing itu. Itu pertama kali. And the first time, he attacked by dog. Anjing itu terpental. That dog is threw away. Oh wow. Nah, itu awalnya saya mulai tidak menjadi ingin merasa-rasakan sudah. That's a beginner. He don't want to ask about sensitive anymore. Nah, setelah itu akhirnya After that, terjadi perkelahian di mana-mana. something fighting in anywhere, Dan saya dengan gagah berani menghadapinya and he with the gentle. karena saya tidak memikirkan brave. ini ada atau tidak, tapi yang jelas He don't- anjing saja terpental dulu. He don't think anymore because he believe the Anjing. dog is throw away. And this energy can never go away, yeah? Energi ini nggak bakalan kemana-mana kan? Tidak. No. Dia energi itu akan berkurang dayanya ketika kita ragu. The energy will be less when we adopt. When we adult, Yeah, adopt. huh? Ragu. Adopt. Adapt. Yeah. Like, what do you mean? I Like a little belief. Adopt. okay. So you said the energy become less Huh? when we don't believe. No. Adopt. Ragu. Adopt. That what does it mean? Resistant. Hesitant. resistant. Okay. Resistant. Jadi Okay. seberapa pun When you believe is energi kita Yes. besarnya, Uh-huh. ketika ada resisten, biar. Ketika kita ragu, Oh. biar. even you have a big energy, Uh-huh. when your heart hesitant, Uh-huh. Biar. the
the energy will spread. So the more you believe, the strong energy. The more you believe, the strong energy and solid. Iya. Fine. So don't hesitate. Okay. Itu sebabnya saya selalu mengatakan So that's why she always tell, jangan pakai otak, don't use your brain. pakai otak, taruh otak di dengkul. Put your brain to your knees Ketika kita bicara metafisika, when you talk about metaphysica. Sekarang pindah sini, Mak Ben. iya, udah lama sini, So this is Bogor, ya? Bogor. Ini Parung ujung ya, Nona, ini salah benda. salah benda ya. Salah benda dekat dari Atang Senjaya, Iya. Angkatan Udara itu. When you talk about metaphysica, don't use your brain. Put your brain on your knees. Just use belief. Itu sebabnya, That's why ahli black magic specialist black magic banyak menakut-nakutin lawannya dulu. scary the lawan apa ya? Menakut-nakutin The- sasarannya. Yes, he scary on the enemy Supaya lawannya itu cemas, to make that enemy is worry. resisten. Maka mudah di That's black why- magic. Akhirnya mudah di black magic. Yeah. That's why it's very easy to him to have a black magic. Makes sense. Yes. Makanya disebutkan dalam surat An-Nas, So in Anas, yang membisikkan was-was ke dalam dada manusia, someone's whisper in min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan was-was ke dalam dada manusia dari kalangan jin dan manusia. Jadi ketika was-was sudah masuk, itu artinya kita sudah siap disihir. Itu kita sudah siap disantet. in Anas say Kalau kita sudah was-was, some whisper in your heart sama halnya kita membuka with pintu your heart resistance. untuk it's- dicelakain orang. Jinn whisper hesitate to make you easy to black magic. Jadi bangsa jin, setan, bahkan manusia pun sebenarnya tidak mampu membuat manusia celaka. So jinn cannot make Manusia man. Jinn cannot make people celaka apa ya? membuat jahat, membuat sihir. Mencelakakan. Doing harm. Jinn cannot doing harm to people, a man. Kecuali manusia itu mengizinkannya. Actually, people allow. Mana yang disebut mengizinkan itu? Why call allow? Because they have resistance in heart. Dan jin atau manusia itu And jinn and people hanya mampu membuat manusia lainnya was-was dengan menakutinya, dengan ini. jinn only have ability to make a people resistant, Was-was. to make scary. Nah, ketika dia sudah berhasil membuat was-was, maka When he success to make a man resistant, maka sihir seringan apapun pasti mencelakakan.
even light black magic, it can be harm a man. Pasti mencelakakan. Yeah, makes sense. Yeah. Nah, jadi makanya yang membisikkan was-was ke dada manusia dari kalangan jin dan manusia. Jadi hanya was-was mereka mampu. Ketika kita sudah was-was, berarti kita sudah membuka pintu untuk dicelakakan orang lain. When we have hesitation in our heart, it's mean we open the gate. Makanya orang-orang seperti kita, jin to harm you. Makanya orang-orang seperti kita, terutama yang tidak sensitif energi, The people dia akan don't sulit sensitive was-was. energy. Dia akan It's very sulit was-was. difficult to hesitate because you can feel. Yeah, You're not worry if you feel sensitive. Oh, what happened this? Something like this. Yeah. It's big or no? Was-was. Hanya orang yang sensitif yang mudah was-was. Only sensitive people, it's very easy to hesitate. Ya, bagus.